dobrodošli v novi epizodi Minecraft Ultimate Survival z Doxn Tigrom. I was walking with the ghost. V toti epizodi bomo delali, bomo minali in ja, tam tu pobral to pšenico, posadili nazaj, tako, zdaj smo posadili in zdaj gremo skraftati pšenico, da vam malo pokažem, tako se skrafta pšenice. Evo, da imamo kruh, to ne nucamo, takže imamo to, bom si naredil, imamo kaj mi, leder imamo, ja, bom reči z golda naredil to. In ja, imamo armor in to je to. Tako, mi smo si naredili zdaj golden armor in malo si bomo narediti meč. Imamo kaj, irona nimamo. Gremo scrap, pač gremo zmajnat malo irona, če bomo ga našli. Tako, malo torčev še, okoli. Tako, da pa moramo probati zmajnat iron. In končno smo našli toti iron. Zdaj bomo ga skopali. In ja, hudo si ga bilo. Gremo ga spečt, pa to. Tako, mi smo se spekli, iron peče. Stike nocam, stike bomo jih naredili. Tak, hitro skraftali to. In ja, imamo iron pickaxe in zdaj gremo poli minat. Ok, toti mining se ni obšel. Zdaj bom šel na warp shop, cobblestone. Ja. Sel. A nimam 64, nimam. Da vidimo, koliko imam denarja. 10 dolarov, ok. Torej smo 2 steka ponucali in gremo zdaj domov. Wow, kaj pa ti delaš tu? Vsak dan. Veš me nekam? Adu. Ja, in zdaj bomo šli. Bom jaz šel malo minat, da pridobim nekaj surovin. In tako bomo še nekaj naredili in pridem nazaj. In še igrat naš sen iron. Ok, zdaj ga pol... Wow. Ok, epizoda se bliža k začetku. Našel sem toto stvar tu doli. In to je... Čakaj, kako si že rečel? Neki mineshaft. Tu doli je vsega boga, kaj lahko najdeš. In to je najboljše, kar se lahko zgodi v naši epizodi. Hvala bogi. Se je usoda uslišala nas. In ja, zdaj lepo minam, tako se spodobi. Tu, pa tam. Na njih spet dol, pa vsega boga. In ko se vidimo na kaj dobrega, bom vam pokazal. Sem se reči odločil, da bom vam vse pokazal. Ker drugače tako imamo nič videa, nože. Tam sem malo kola nabral, IP servera v opisu, plusvalvideos.ne9.pi. Ja, server je novi skoro, njega dosti playerov prite. Jaz bom do vseh korekten, samo ne mi, samo ne mi težite z nekimi nepomembnimi stvarmi, ker mi to delajo. Je tudi iron. Nič, grem si jaz gor po pickaxe pa to in se vrnem. Tak, izveramo to spečt. To da satana je tu. To moram dati peč, moram dati na polovico, da bo hitreje. Tak. A to meso še ne speklo se. To bomo dati tu notri. Tak. Več torčov moram narediti. Takole. Evo ga. Imamo za nekaj tak
Bomo dali 7. 2 irona, še malo, ok. Ples. 2, tak. Da narejo si kramp. Kramp je to, tak. In zdaj se bomo vrnali dol. To jamico. In prijem nazaj. Mi smo pali v jami doli. In zdaj majnam iron. Kot ponavadi je puno irona. Skoro več kot kola, samo kola je največ se mi zdi. Oziroma, je tak res, ja. In ako predlagate, kere igre bi špilal, ali pa špilala, ne vem. Ako predlagate, vse kačete. Veseli bomo vsakega lajka. Ja. Wilderness si že. Tako mali Minecraft je to. Resno. Smisla da to več, pa ga da kakaj čas to gore. A se še gore. Ja, gor. Ja, men. To so to te stare batine. Batine. Coal nabrane. Zdaj pa gremo tu dol. Prišel sem vol na drugi strani. To je moja kučica. In gremo malo zate vbijat. Da se ne zdaj to, kar sem našel, bom šel lepo spekel. In mi smo v dani. Ajde, peči. Coal. Oziroma iron. Moram si narediti meč prvo, tak. Tam narejo si chestplate. In moja sukja je gor. To je to. To so že tako dalje. Food, to ne nucam. Tak. Jaz vem, kaj bi lahko se naredili. Zdaj grem prvo po food. Zdaj sem tu. Foreste. In nabiramo wood. Lepo, ne? Težko. Eto ne. To bom še malo nabral, te pa se vidimo v hišici. Tako, jaz imam zdaj 24 oak wooda. To se mi zdi zadosti. Za ograjo. Če ograja se zdaj nekako na novo dela, ne? Vrata. In v toto ograjo bomo dali pujčake. Kje bi imeli pujčake? Tu ne. Moram najti plac. Te pa imamo kar tu. Tak. Pa tak lepo. Okoli. Obkoljene. Tak. Sekirico pa zamaširam. Evo ga. Zdaj še ramo samo po semena. Semena tu, tak so, evo. In mislim, da oni grejo na semena, ali? Gredo? Ne, na pšenico grejo. Ja, pšenice pa nemam. Shit, a imamo bone meal. Bomo z bone mealom. To so betlali. Ne, še imamo, pšenice imamo. Pšenice. Ajde, pujček, ode me. Pujček, ode. Kaj ne, gre? What the fuck? In odločil sem se, da bomo kravico dali notri, ker svije ne vorkajo. Ne vem zakaj, ne? Ne vem zakaj. Še moramo neki drugo kravo najti, samo ne vem kje. Kje bi lahko bile druge krave, če smo se spokoj. Ode me, gor, ode me. Satan. Boš prišla, ali da je budren. Ne bomo imeli krave, mislim, da bomo ovce imeli. Točno tak. To so bile najbližje, te pa ramo. Z ovcami parte. Bomo jih brili, Satana brili. Ode me, ode. Kako so počasne, ej. Da bi to bile tako hitre, to bi bilo še nekaj. S temi tačkami hodijo, sem pa da. Tako bi jih prav vzel. Kaj ste počasne, da vas so skubim dol. Zaštrampli. Ode me. Ode ovčeka, ode me. Evo ga, in ovčka so notri. In drugi achievement.
Kaj narediti? Tak, ovčka so notri. Kaj bi lahko naredili mi? Pofarbali jih bomo. Ena bo oranžna, tako. To samo tanko skratko, pa samo tako daš. In ovčka tu. Bom škarje naredil. Se je že speklo vse. O, super. Bom si prvo škarje naredili. Tak. In lahko pobriješ ti in tako. Evoj. Ne. O, ne. Ok, smo dobili vuno. Tak, tu vzadi bo vuno. Tako. Svetovna, tak. Evo. In to je bilo vse za danes. Naredili smo opet novo grajo. Lajkajte, subscribajte, pa se vidimo v 4. epizode.